Hello web song jotono sarik kaham joto cinti prasa rubber tapers te viewers rongno tini ang norong bagi haino hai tui faijak latest rubber domestic price in Agartala as on date 25 tarik Chai mas 2025 ni sarik fangjorani officially rubber bunni phasingtei notice ongkharjak song ke web song kedugma jora romino chung nasinglajak RSS4 rubber sheet 200 taka dakano te RSS5 rubber sheet bo 200 taka dakano ni nasinglajak via rubber boot ni phasingtei mungsa bari mane update rejaglia ulta se usloi fairek ngi tongo via ba taksuk jorate an season jorano khobjagi tongo via dambar nano kare ulta usloi tongo awni karon kangke US ni president Donald Trump ni karone obhai ngo ang norongno thane bo video slamjak sajak obo international market je trade tongmani obo import export jago bo tariff je bo lagu khairmani karone obhai chini market joto rubber farmers te joto chini agriculture farmers rok bo jotono jingjal achai bekha te jotono dealers rok bo jingjal achai jak songke bab song phaidi jeng chini Agartala ni domestic price tini ni update 25 tarik Chai mas 2025 ni update no te waisa norogbai nainai layana or tongo duita category wise kaisangke RSS4 te kaisangke RSS5 RSS4 ni price hingkangke 19,000 suja as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 190 rupees 190 taka kg wo RSS4 ni seat ni price 3 din romoi thanai 22 tarik ni simi 1900 মানে 190 টাকা মানে তাকসুক জরাতে কোনো চেঞ্জেস করিখো te RSS5 ngangke 18,700 as per 1 quintal no divide by 100 is equal to 187 rupees per kg te scrap dry pura karan pura kosom jagni price ngangke 125 থেকে 120 থেকে 130 টাকা পর্যন্ত চলই তঙ্গ আগরতলাও এই বোল্ডার স্ক্র্যাপ নি প্রাইস গাংকে 100 থেকে 115 পর্যন্ত চলই তঙ্গ আগরতলা ডোমেস্টিক প্রাইস সংখ্যা ব্যবসা নরং লোকাল মার্কেট অবশ্য চলই তং কিসা কমেন্ট কে সাদি